Asino kadi itinasaysaya at apagutangan? Ti kadi Bombay, wenno ni Mrs. Kuna ti daduma, asaan ka nga umututang iti Bombay? Tainggat siket ti porsyento na. Ngem kuna ti daduma, saan ka nga umututang kini Mrs. Tainggat tenged ti porsyento na. Day taman nga ron, tintay lukaisan a kinapudno. Ditoy, istorya parparaw-paw. Oh, bakit mo ako pinara? Utang ako ng 500 mo, Bombay. Sige pero yung 500, magiging 600 pag magbabayad ka na. Ang laki naman ng patong. Siyempre, 500 utang, 600 bayad. O ano, utang ka? Sige, oo na. Utang ako. Bayad ko sa katapusan. Dakkel ngagpaiso ti porsyento na. 5-6 ko naman. Intay mamat kitaan, no kasano kini Mrs. Maria bakit? Mutang ak man iti 500 mo. Awan allowance ko na mapanagtrabaho. Ay kaun ngam 250 lang titid ko. Inton bigat manan ti 250. Taamangan no ihinom mo manan. Sige, 250 pa yung araw. Naminton bigat. Itad mo ti 250 Nagbayad nga ro din ni Dulpo kini Bombay. Katkas itinagtulagan da, jay 500 nga utang ni Dulpo, nagbalin a 600 idi nagbayad. Kabayatan na, intay mamet si Iman. Nuan niya ti mapasamak, iti panagbayad ni Dulpo kini Maria nga asawa na. Maria bakit? Bayad akong tay 500 nga utang ka. Ato yaw. Kurang dayta, Dulpo. Ha? Kasano ako kurang? 500 met di utang ko ken ka. Di met na midwa at 250 ti utang ko. 250 plus 250 equals 500. Nagkapsot ka matan itimat, Dulpo. Mistik Ha? Kasano mata mistake? 250 plus 250 equals 500. Saan 250 plus 250 equals 4,100. Ha? Kasano nagbali na 4,100? Sige ag total ta, Dulpo. 250 plus 250. O, 50 plus 50? 100. O, 100. 2 plus 2? 4. 4. O, sige. Inayon ta da ito'y 4, iji 100. O, di 4,100. Ala, agbayad kan! Ha? Oh, anya ti makunayo, gagayem? Asino tinasaysaya at apagutangan? Ni Bombay, wenno ni Mrs. Ala, makaammo kayon. Di tangarod manan tinagpatinggaan ti may sa aparang ditoy. Istorya parparaw-paw. Ngamsakbay na, shout out tayo pa dagiti ka YouTube ang nag-comment itinaudi a video tayo. Da Irene Laron, Mercy Sherwin, Florenda Kimpaoy, Astrovirus, Sweetie Dims Covers, Marvin Rolino, Mrs. Mapalad, Mylene Valdez, Joben Arcibal, The Handyman, Virgie Arbis, Jinsky Vlog, Dance DSD, Boy Uhog, Ken Rodolfo Jr. Lianyo. Padaanan dagiti sumarunupay nga istorya ama itampok ditoy. Istorya parparaw-paw.